Pagbasa ti nga santos nga ebanghelyo sumala kan San Juan. Nagsiring Hesus sa niya mga tinun-an. Susumatan ta kamo hintinuod, ihatag hayo hanamay an bisan anong iyo pangangaroon ha iya, haakon ngaran. Nga da na waray pa kamo mangaro hin bisan ano haakon ngaran. Pangaro ngan makarawat kamo basi mahingpit an iyo kalipay, higin sumat kuha iyo ini nga mga butang, pinagihin mga pananglitan kundi maabot in panahon nga diri na ako magamit hin mga pananglitan kundi magyak yayakan ako haiyohin yana nga mga pulong. Mahitungod amay kon mabot na adto nga adlaw mga ngaro kamo haiya ha akon ngaran nga diri ako nasiring nga mga ngaro ako haiya para ha iyo kay nahigugma haiyo an amay ngahaw. Nahigugma hiya haiyo kay nahigugma man kamo haakon ngan tinuo kamo nga tinikang akohan Dios tikang gud akohan amay ngan tinani akohan kalibutan ngan yana mabaya ako hang kalibutan nga mabalik ako ngadto han amay. An ebanghelyo han Ginoo. Mao paingod to ka aton nga tanan an aton ebanghelyo na nagisgothin pag-ampo, pagpangaro ngadtohan aton amay. Nga nasiri nga bisan ano an aton naaroon iya igahatag haton. Nadanay kung may dakita ginaro ngadtohan Ginoo, diri usahay ginahatag han Ginoo ha aton. Kadamuan kung may nangangaro ngadtohan Ginoo nga diri nga ni ginahatag baga nasirig na sige naman lakon inampu ay pangaro wala man igahataghan Ginoo. An iba kadamuan nasiring nga lang nga diri na ako masimba kay sige man lakon ampo nga to sila kung simba wala man igahatag ang Ginoo na akong pinapan ngaro nawawarayan na hirahin baga paglaom kay ang gusto kasi naton nga di dahil itong pag-ampo naton kuno naton ginaro igahatag dayon han Ginoo haton. Aton hunaon nga tanan mga ginaro naton han Ginoo iya ito gin papamatian tanan naton mga problema. Kaya la dida dayon niya ginahatag aton naton mga gin aaro. Diri to dayon tundida ito naton pag-aro ada ito diretso. May dadto gihapon mga kakurian nga abot ida aton nga diri naton ini-expect nga ito natong ginaaro kusa lang nga na abot na lang nga daha aton. Kung diri man pinapaagi lat ito han aton isig kasi tao ang paghatag hang Ginoo aton an iya grasya nga diri kita angay mawarayan hin paglaom. Ang tanan nga aton ginsusumat nga ang Ginoo iya ito pinan mamatian. Kay danay kasi kumbaga inin naabot ng mga kakurian, mga pagsuway di datong kinabuhi, nasiring kita. Waray man Ginoo, waray man bumulig han akon mga kinahanglan. Kay anuman nga nagampo man ako Ginoo, imo man lagi hapon gikuha an akon mahal ha kinabuhi. Kay anuman Ginoo masimbahon man ako ha imo, dak man ako pagtuo nga da imo. Kay anuman amom lagi hapon akong kabutang, nagkukuri man lagi hapon ako. Ang pag-ampo naton nga tuhang Ginoo diri sugad dito nga madali la. Yung pag-ampo nga ada dayon igahatag dayon han Ginoo. Paabot la kita kay iya man ta ito igahatag sakto nga panahon. Aton tigamnan hatanan naton pakabuhi di diha kalibutan ada ang Ginoo ha aton perramiti namamati kung ano naton mga problema, kung ano naton mga kurian.
diri kita mawarayan hin paglaom. Nga nasiri kita danay, hain naman ang Ginoo. Masamok naman ini nga kalibutan, ini natong gobyerno, naanya naman. Waray naman siguro kita ni Ginoo kay pinapabayaan naman kita diri. Waray kita pabayihang Ginoo. Ada lahiya perramiti aton. Gintatagaan la kita pagsuwayhan Ginoo aton. Kay Hesukristo nagpakamatay dida ha krus para la haaton nga maluwas kita, han aton mga sala, sugad kita kamahal. Sanglit, padayon la kita, laban la kita didahan aton kinabuhi, kung ano man umabot didahan aton kinabuhi, laban la padayon. Pagpadayon kita, pagampo nga tuhang Ginoo, diri kita mararayan hing paglaom, ampo la kita perminti kay pamamatian man kita han Ginoo. Amen. Maginaot ako na akong gamay nga pamalandong, may da makuha niyo nga pagturunan.